Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Allichipish kati rurikunatapish paktachi. Kunanpaq Dios rimashka shimita rizashun. Chaypaq randika mana huyipaq kunata ñukanchik apu kishpichik Jesucristo huyaq kashkata ashtawan yachashpa payta riqsishpa katichik. Kunanpish wiñitapish payka sumaq yachishka kachun chashna kachun. Segunda de Pedro 3:18. Kunanja wacharishka wawakuna lechillata munanachik shina imawan mana chagrushka Diospaq shimillata yachanata munaychik. Alli wiñaqshina chaykunata yachashpami kankunaka kishpirinkichik. Primera de Pedro 2:2. Mañashpa Dioswan rimay. Pagui Dios ñuka kawsaypi trabajayta kallarishkamanta. Ayudaway mana huyipaq kunata ñukanchik apu kishpichik Jesucristo huyaq kashkata ashtawan yachashpa payta riqsishpa punllanta katinkapaq. Mandak Diosa mañapanimi kanpaq imawan mana chagrushka Diospaq shimillata karachun. Jesuspaq shutipi chashna kachun. Jesucristota katikushkamanta kaykunata charinata munankimanchu. Allimanta rizay Bibliapi katiq ari nishkata. Alli rikuy kikinpaq kawsaypi imashina kanakunata mandak Dios mirachinata munashkata achikta rikuchishkata. Dioska tukuyta ruraytukuqmi. Chashna kashpami payshinata sumaq yachinkapaq ñukanchikta kakayashpa paymanta yachachishka. Chashnami pay munashka shina kawsachun ñukanchik tukuy imalla charina kashkata kushka. Chashnamari Dioska hatun sumaq allikunata kushami nishka. Chaykunata chaskishpami kankunaka Dios imashina kaq shinallataq kanata chaskirkankichik. Chaymantami kay pachapi millay munaykunata kasushpa ima mana alli ruraykunamantaka ña anchurishkankichik. Kunanka ña kriqkuna kashkamantaka tukuy yuyaywan allita ruraychik. Ña allita ruranata yachashpaka Diosta ashtawan riqsichik. Ña Diosta riqsishpaka kikinllataq harkariq mana phiñariq kaychik. Ña mana phiñariq kashpaka Dios yuyaylla kaychik. Ña Dios yuyaylla kashpaka kayshuk chayshuk llakinakuychik. Ña llakinakuq kashpaka huyanakuychik. Apunchik Jesucristota riqsishkamanta kankunapi chashna yuykuna junta tiyaqpimi mana qilla mana yankalla kawsankichik. Mayhanpish kaykunata mana chariqka paypaq ñawpa huchakunata Dios mayllashkatami kungarishka. Chaymantami paypaq ñawiwanka ña mana karuta rikuytukuq shina tukun. Chashna kaqpimi kan wawki panikunataka Dios imapaq kayashpa aqllashkataka ama kungarishpa chay yuyi katichun nini. Chayta yuyipi charishpaka manataq urmankichikchu. Segunda de Pedro 1:3 manta 10 kama. Kay semanapimi purinata kallarishkanki. Mana tukurishkachu. Kunan kallarikunkillami. Kaykunami wakin katiq ruranakunaka. Shuk kay sukta tukuri punllakunapi katimushkata chinallataq kunashkakunata kutin uyay. Chayta ruranaka hatun shina rikurikpipish amataq sakirichu. Diospish, Cristopish, cuerpopish chaypimi ayudankapaq kankuna. Cristopaq makipi ñukanchik minkarikpika payllami musukyachikpish payshina kachunpish tukuyta ruraytukun. Ishki shuk iglesia mantandari shinallataq bautizarishpa Jesuspaq ejemplota kati. Kimsa kikinpaq iglesiapi shuk uchilla tandariman yaykuy Bibliamanta yachankapaq. Cristopaq katikuqkuna shinapish kriqkunapura apanakuypipish wiñarinkapaq. Chusku mayjanta aqllay kay musuq purinapi kikinta ayudachun. Pichka kikinpaq kawsaypi Dios imata rurakushkataka parlanata kallari. Sukta punllanta tiempota Dioswan paypaq shimipi charinkapaq allichi Bibliata rizankapaq yachankapaq yuyarinkapaq umapi yachankapaq shinallataq mañankapaq. Kanchis wakin allita ruraykunata aqllay Jesucristota katikuq shina wiñarishpa katinkapaq. Kikinpaq iglesiapi shukipapaq rurayta ima yachanakunata chariqpika chayta kati. Mana kaqpika shuktaq Diospaq shimita yachakuqkunata ayudachun mañay. Diospaq shimita yachanallami sinchitapish achka granuta fukuq shinapish shuk alli Jesuspaq katikuq tukunapika ayudanka. Alli yuyari shinallataq mantak Dios imata nishkata paqtachi. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachankapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com manquishkay, pagillata guyashkamanta.